Hallelujah. Hallelujah. Ia le tua nei tai au. Mato whaamuina oelo mato tama. Paftai tele lo walofa malo whaamaoni ate mato. Mato wala whai mai nei tai au fōle li. Iau whaamanuianga, iau wawenga. Si tai au le li iwa te whakopo le soifua ma le olo lau whanau. Ngana lea le li i mātou te avatu i a te oe. Se i o mātou sula ina ailo o lofa ma lo wha maoni. O lau le lei ma lo sili ese. Wa oe o le tua whai wa venga. Oe o le tua matautia. Oe o le tua sili ese. Oe o le tua ofo ngia. Whaftai tele tamai le nei tai au. Mātou iai le li le aptanga o tiu te whai wa nei wa yaso. Mātou wala au ia te oele li e mātou te lafua ia tu ia te oele tua le au nanga lau whanau. Se e anga le leile li e tiu te mawhai wale nei aso le tino ke riso ma so se mota ma so se laua le li e. Wa le tua le mātou au nanga ia te oe le mwhaun whangalo ina lo mātou tua lau au whainga luenga to tofi le li e i so se vai panoa le nei la lo langi. Lo whawhale tulu ia le li i ona oe ma lo tala le lei tama. Anga le atu lau a fio. Whamana ina i la tau tama. Fe oi o le tala le lei. O au whalu penga le li i o lupe whalele o nuku ma la la whanga. Ia whamana ina la tau upu le li. E tau tala tuai lumo tupu. O lumo li. O lumo ma lo. Whanga ina le li i lau whanau ni tai au. Mātou talo le li e whaftai lo file mu. Whaftai o manuia. Mātou te lai fia le li i ma fia mātou watu no ule nei tai au. O le vi inga sili leo lau fio. O no mātou wa aia le tua lo mātou mo fia i le susulu mai o le la i nei tai au. O lo le alofa muti vale mo i mātou. Whamanuia i sio mātou wa inga pele. Mai se le li e ia o le tino ke riso mai mo mai ma whaafonga mai le tua i so staff e fio na leike lope ma na watu le tua au whamanu ianga so mau ia mātou le whatau waa a o le vi ingo lau a fio ia whaasili ina lo mātou a tua whamangalo mātou ang sala mo mātou se se o luma leli i le toto Yesu lo mātou li i whaola wala toi le mātou titalo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. E toi o whalofa ma whatalo whatu tatu ainga nei whotai a whou ia i le suafa lo loto lau tele maua lunga silisili ese ia o Yesu lo tātou tupu mo lo tātou li ia le who maia i whanunga le leio nei who i as whou mai so le nei tai au ia o se tai au whamanu ianga mo tātou umalawa ia leu whai foi on tātou toi lau lua sil whai lungo pe au ngalo lea ia wale tātou au nanga whaau wau i le li haftai le tua ia wai maua le wanoa o tātou maua le wanoa tātou te tufa iai le fionga pa ia le tua tātou whaamalo sia iai whaamafa whanai au wā na tātou savalinga ma tātou wholaunga ia e pei o tātou ai malo le whaisauninga malo le whaitapuainga
Ia la foi weekend wa mawai atu iso se fata whaitaulanga ma so se ekalesia na lo le tāpua i le li. E whatalo whatu le tae au i le pai o Samoa. Ia mai lava i ona ao se i o iona iu. Ia ele whaia sa mātou upu le ona 𝚟𝚑𝚙𝚎𝚘𝚑. Wow, pa ia lava mai le wabau e o le whabau. O le tae au i o sili. Pa ia mamamanu o le tua. Ia ua whaamamaluina ai tātou. Whatalo whatu i le tātou ainga i lunga o penga te whailangi. Lunga o le tātou YouTube. Lunga o le tātou Facebook Live. Ia e maise o le tātou website. Whaaftai tele. Ia i la au tau whai te talo. Whaaftai le lango. Ia ua le au mana ngā luenga le tua. Mo le atu le ngang whaaftai tele. Ia i wompa anga. I la tau umalo o sheina tātou polkalame. Peion tātou whaasoa tele o taimi. Ia o le isi lea vaenga o lau tala inga. Ia o tātou le o lava i whaitotoa. Ma tala i atu le finangalo le tua. Ia o whai ono whaonga ina. Ia o penga te whailangi. E te share ina ai le upo le tua. Ia i o tātou ainga. E whaktai fo loto i le tua le tae au mo se mnoa ma le te nā le ainga. Ia i so tau au fo e wā le ngā luenga le tua. Ia o no lo whapenao na totongia le sunga to ina. Ia i nisi fo i o totongia le marfia. Ia i le tua le tae au whatalofa atu le ainga o ke riso. Ia i whelava o e mai moa mai ai mai whaafonga mai le tae au. Ia anga le atu le tua ia te oe ma whamanui atu ia te oe ma lu ainga. E ala i le upu o le tua le tae au. Talofa, Sara? Praise the Lord. Le tae au. I am good. I am very good. Thank you. Greetings to you all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Ia te whaatalofa atu le nei tae au. Oli fo le loto o mo whai hona whaatasi mai ia wa fo i se whaasoa ina o le fionga pa ia le atua. So whaatalofa atu ai. I ainga mawo o ma whai o na awai mai le tatou live. Please like and share to your loved ones. Amen. We want God's word to be shared all over. Amen. Ia whaapea o na mawa uma e tatou ainga mawo le fionga pa ia le atua se whaasoa fo i o le a whaasoa ina le nei tai au. Ia whaapea o na whaimata i ala mo i tatou. Amen. Let it be a light as we walk this walk of faith. Hallelujah. So greetings to you all. Thank you for tuning in this morning. Viele atua. Hallelujah. Ia e whatalofa atu inisi i la tau lewo whale mele tae au. I le tinai Malaysia salome i le msem. Whatalofa atu le swafo Yesu le tae au. Ia tu itikam le ainga. Whatai te lel mafuta mai. Whatalofa atu i le usua au auna. Ia whasina. After usual mafuta malinita ya moni ya fui ngal wenga lo fenga yai sunga fa fenga ya fa minutu tangal vau ya taya moni ya lo sunga fa fenga nga man fatua. Praise God. Pele ai ngali ya ni taya na wa sila mai tato malu taya fa le nganga ya e pe ona tato yai ya i taya te tasi ya wala wa se me ai whaleanganga se whalumanga le leimo o ia waltap sa ino o lau fōlaunga i asta tasi. Ia nau tato ia Islam o tolu suma wha ia lo whai poe walu e anga il whai upo sfulu ma le wha ia o lo mauai se wha malosi mo i tato nei tae au ai tato tele i o le upo le tua. Ia ele whai o na toina al wha natu masani al tato tau tua ma le o nanga Global Kingdom TV. Amen. Ia il whianga i ai i so se maota ma so se lau ai lau singa ma tiute masani ai iaso ta itasi ma wa iaso ta itasi ia ma se fo i o le fatu ai tausi ia tautu analu saunga le mu tau na tutu la au whamanuiti ia al polkalame i tai au ta itasi ina ia saunga le mu i tato uma ia iai le whau tauta ia iai le poto ma le atamai ia i le whianga iai fo i malau singa i totono a inga ia i le ngata fo i lea niso o tou ia o lo mai boa mai whaliwhainga luenga i taimi o malo longa ia po lunga fo i o le ala ia iai le whau tauta i mea uma ina ia saunga le mui tatou e whatalofa atu ai fo i la i a basi, a taxi,
e latou uma lava ua usu fo i le vao nei tai au ia o i latou fo i usu i le sami ia o le tu walalo masani ma le whaamnatu masani al tatou tautua ma le au unanga ia tautua na alo saunga le mu ia i le whianga iai ma ngā luenga i to tono a inga o lau whale whainga luenga po lau kampani ia i whapena fo i whana ua onga a ia tautua na ma oe a uolta alo i lunga le awala ia mase fo i o to tono o facilities o le a onga na ia a uolso o lau lau vale tatou a ia Matalo fatu le sunga ya le ngā, ia, malole se fu manue lau sunga le li awao, ma le fatua, whapele ai ngā li, ia, staimi tātou wheloai, vi ia le tua fo i maftanga, wa vai atuai i le anga le lei o le li, matalo fatu fo i le uso ya poi, ia, o le tofine ya lau i ula, ia, o le tofine ya whasenga, e meise ia, salamasina, ia le tua le tai au, Pei o le tu o lalo masani lava le nama le whaamnatu masani al tātou a unanga i tai au tai tasi. Ia e a watu lava le whaamanatu, e tu watu lava i o tafa. Ia whai maalie, whai maalu o whaiva, ia saunga le mu i tātou uma. Right. Menei. Ia. O le whaamnatu masani nā pu tātou nei asa tātou te leo le upo le atua ia o nei iai lava le sasi mea uma ia o tangata e ala usu le lii ia o tangata e manatua le atua i lona ainga e manatua le atua i lana kampangi e manatua le atua i so se mea e alu iai e saunga le mui tātou uma o au filifilinga ma au whai unga whai e le aise mea e wha le tonu pea o le taimi e te mana tuai le tua i taimi uma. Amen. E te le lei ma le li i taimi uma. Aia. Wai le iso tātou poto, le iso tātou wata mai i a oia na te whaatonu tonu fo lau la tātou sāwalinga i le mea le te taona e sāwalia i le aso ma le aso. Right. Ia i le mea le kaunga e urufale ai, o le mea le kaunga e sāwali ai. I le mea le te taunga e ngofo ai, aleluia. Amen, e wao lesi ia li Sara. E ita loa e o ma le aso la ika. Right. Amen. Ko loka ia ma se mea le lei na whaia e le atua i ainga i le nei tausanga, ia po le la fo iwa yaso o tona i atu. Tulanga whapena, auane i eise mea e tau fia lou mana tunatu i le li, i lou loto whaafetai i le atua. Ona o lona whamaoni a te i tātou uma aia. Ia nā, sa o le leite ia songa le li whewhiau. Talofa, tui! Songa whewhiau ia whasina mafuta mai Australia. Sa o le leisi ngai pukila ia ua upala tātou maruta e au aia. Ia o ke pole ngai koi kiki kau mua kul whatua ma le. Ma le atali, ia. Ai o le whamnatu nā tātou por kalame ni tai au. Ia tautua nā mā o sau malu tai au. Ia e mulia ia tō tātou malu whale angama. Ia angau a lewanga walu sau whaalua whaakolu i sau poko Samoa, ia po sau paangongu. Ia e tā ua tele le whawhangaina o tātou tino. Ia wai mawai le malosi, ia e maise o tātou anganga. Ia pārengi mea ngai lua. Pei o le, e sisi me ke fia whaamnatu tātou ainga ni tai au, wala wale tātou saunga le mu. Yeah, mo le tātou saunga le mu. I think it's just a little bit of help or my little trick when I'm driving. Sina whautuanga, ia po se ai kia fo inga le mawhai e o na tātou mataala I lunga a wala tele. I usually have a little bubble gum, in my car. And my kids, they know this trick because sometimes me se lava le taimi leo le tai au ia pole auli fo ia like you need to be awake at all times and the traffic as it hit us it can be really bad like it can either slow down or you are chasing le taimi rush ai tatu lunga wala and mana o mia lava se ai kia fo ngale mawhai na ala tatu mata le fa sulo le fa fonga anga Samoa we need to be awake physically like have something that would keep us awake. So as much as we pray to God and
whaamua le atua e te talo atu matula whae atu I a tatou tangata le atua le amatanga o tatou aso. But do this trick with me because it really does help, especially in times that you're full, you're tired, you know, you've had a long day. Have a little bubble gum, not to freshen your breath, but to wake you up, amen? But it can work both ways, but really the aim is to wake you up. Ia mawaile mataala, I so se taimi e te wherwa e lunga la wala ia peo sina ta mai so soani lea I le tatou mafutanga foi ia a o whiangai ai ma whiau le nei tai au on the road to be safe, you know, keep yourself awake, sing songs, ia whalolongo pe se whiangai he alai mata, but and then have a bubble gum, ia se pulu whiangai le whaala ia tatou pe a avele ta avale. Amen. Ia se whafunga la tatou a inga I le manga ia foi whamuna totina li tai au wasinga upukam. I wai fia moi lungo le ala. Amen. Nia, watalo whātu I le tamawhai whi au, sunga ta fia ngainga ia whaofo. Ia, ma le tina ia tise. Good morning, Dad and Mom. Ia, ma se fōi le li whai whi au, ia tia whau. Natu mos taimi ia o na tua fōi leo le o nei atu nu. Ai, morning whamau, I wai o sunga ia whasina ma, ia ma se fōi Dad. Kasi ia whewa I lungo le ala I tele o tai e peilai maa ngai e whamanatu ia ngā mau asinga lamu ia alo se pulu lo le foi e sau whasikalo ki wherua I ma lamu I lausa ia wao le whamanatu tina ia aonge I fia moe peile la mahai tātou lungo le awala. That's right, amen. Because, you know, falling asleep can happen very quick. And sometimes it's out of our control when we are tired. So it's good to have, you know, it's very handy. You can just grab it and then keep yourself awake. Yeah. That helps as well. Amen. Ia ngā, sa lei, e ke la mea o ngā puru. Praise God. Ia le ala uku a kulka kusa ke like ngai au kilangi. Sorry nga ngai la au kilangi le fai nga. Ja. Ku kulka kusa ke like le. Wale pumoni, ole makua I pisi o le anga ia I o le tatou watu nuku I tiute ma fai wa fo o le yaso, me se wa yaso tai tas ya. Ia inga ia ale saunga le mui mea uma o le foi e mate tōlua tu maltina ia kasi ngei tautai o le ala leo lo ia ngei I Aotearoa mai ale tai o I le fiafi ia manga ia la le osu maltina le tai o ia le o mai foi langa ai ia whenua ia mal pepa pulu ale mo fu se me fa kausau pepa pulu ia wa isau fasfalao po sau le ase me ke roi fai o fai ya le fai ia te oi au e le ngase lungo au fe mai fo I male patau tainga o lo sa ia mana ia foi foto anga tina ni tai ao ia le li Praise God. te lola ni tai ao talo fa mam ia portina ia tisen ni tai ao mafuta mai ia la vale tua ole te lole la tatou anga I lo lupo le tua ni tai au ia ono le tatou pokalame fatula ngaina ia e mese fo io o nisio fuanga o nei aso ia fa malulu o tfo tatou ainga o tamai a fiu o lo anga ia tu savai ia mo le mali o la tu ainga ia o lo malulu o pokalame nei aso ia o te pole ia o fa pena o na ngali me fo le tua fa so mai o na le li ia wa fo le nei aso. Amen. Talofa tulu se ato ma futa me Australia. Le ala tato ia le upo le tua le ni cha e vai le manga ia a fa pe o mela le manga ia le malu cha fa le ngam. A fa pe nganga misi sa malu cha au. Wa le tau singa fo le cha au tingo. Ia le ala wa manga ia fo le la mo la malu cha fa le ngam. Amen. Ia ngai ngoi le sau ki koko po sau kofe po sau lauki. Ia mai se le uso ia le ngale mafuta mai sa moa ia po sau lau muri. Ia ale ala watu matato malu tai fa le nganga ia. Right. Praise God. Pa le ngi mo me ngai lua le ala
la moa pengi fiki aku la tau le umai ala tau tau singa fo nei tai au ia ka ko le fo kwa file breakers ia ka ko mo fa le ngam ai ia ole tato tu spai tau na ia ole salam mo tolu suma fa ia paula wana o ngai foi upu ia wa tape na ila po tato nei tai au ia wa tato malu tai au fa le ngam ia tato tina il tato pasol ni tai au. Amen. So ole salam ole tolu sulfa ia no fa ko valu fa autu minai ile sulfa. Amen. Taste and see that the Lord is good. Amen. I will read it in the English Bible, Psalms 34 verse 8 to 14. Amen. Taste and see that the Lord is good. Oh, the joys of those who take refuge in him. Fear the Lord, you his godly people, for those who fear him will have all they need. Even strong young lions sometimes go hungry, but those who trust in the Lord will lack no good thing. Amen. Come, my children, and listen to me, and I will teach you to fear the Lord. Does anyone want to live a life that is long and prosperous? Then keep your tongue from speaking evil, and your lips from telling lies. Turn away from evil and do good. Search for peace and work to maintain it. Amen. Sorry, I'll read out the verse 14 again. Turn away from evil and do good. Search for peace and work to maintain it. Amen. Praise the Lord. So, ole fa'autuina or aile faitawina for ile tato fa Samoa, you know, this Psalm 34, as we know, the book of Psalms speaks of praises, amen, praises and worships. Ole loto leo tavita ile tua ia fa'amuamua lava le vi'inga I so se mea pe lava ole nei tai au pe a tato wala fa'i mai fo'i. When we wake up this morning, the first thing we shall do is praise God that we have another day, amen. Ia tato vivi'i atu ile tua from wherever you may be, maluenga ia anisi fo'i ainga ia fa'amuamua lava le vi'inga. It can be just a simple thanksgiving of the heart. It can be short or long. It can be a song. Amen. But in David's heart, if atawa etavita levi inga ia mafai ona prepare le loto. Amen. Praise to God. Really prepare our hearts for the day, or prepare our hearts for the battle of the day. Amen. So whatever is thrown to us, just to declare that we cannot do it without God, just to say that God is our strong, our Savior, amen, and strength, amen. Praise God. Ina tofo ia o tou, ma ia o tou I loa e lelei Iova, am ia lava le tangata o le whatuatua ia te ia. O tou ona tangata pa ia, o tou nā o ona tangata pa ia o tou mātatau ia Iova, a wai leise mea mativa ai e ua mātatau ia te ia. E onge mea le ona ta anoa, ma lātou fia ai le aise mea le lei e mativa ai lātou o e sa ili ia Iova. Le whana ue I nā o maia, I nā whaalongolongo mai ia te au. O te ao atu ia te o tou, ia mātatau ia Iova. O ai ea le tangata ua manao I le ola, ma ua loto ia tele o naso, ia iloa ai e ia mea le lei. Aua ne I tautala lau whai vai upuleanga, maula mutu ne I tautala wha ole ole. I nā alo ese ia I mea leanga, a ia whai mea le lei. I nā sa ili atu ia I le file mu, matau sisi I ai. Amen. Praise God. Amen. And there it is, translating that in Psalm 1. Praise to God is a must, and we have to take it as a priority. Amen. And it opens with saying that taste and see that the Lord is good. Amen. Amen. Praise the Lord. So our praise to God
is not something that we should take lightly. Amen. As I said before, it really prepares you for the battle of the day. We don't know what the day will bring us. Amen. But praising God or giving that thanksgiving to God in the morning, or first, amen. Ole avea ole viingo le tua e whaamuamua o tātou loto. O se mea e whaamalusia I tātou physically and spiritually. As we talk about breakfast, amen. Ele tātou malu tai au fo'i. I'm not really a breakfast person, so I don't really take breakfast early. I just take an afternoon lunch and then that's me. But having something to take in the morning, which is, it can be a word of God, amen, for us to just meditate in. So this is the word of God for us. Taste and see that the Lord is good. And it highlights the importance of praise. Amen. Amen. And it also highlights so many things that we have to take note. Amen. Praise God. Amen. Ia le tua. Matango fie le te upo le tua mo tātou ni tai au ai koe fie fo le titai tua i le melesa whaaso i tina ni tai au. Ole o langa o le tangata o matua i tau masua sua i vi ingo le li. Le ala e whamanatu mai e le fia mo pa ia le tua ma le tangata o tā vita le usia ni salam. O iyo lo whaata mai a te i tātou, matua e whamanatu mai a te i tātou. O leo langa o kama, leo no kama kaumasua sua i le vi inga. So se mea e whai e mua le vi inga o le tua i mea onga. Matango fia fo i la whalongolongo le tai o whaasua tina. When we start with praise and worship, o a mea muli mai, o a mea e kau ai mea le fili a te oi i lau savalinga i le aso ma le aso. Le aise mea e whaasanga tau mai a te tātou vai. Ai vai lei upo le vi inga le tangata e vivi ma le oli, e vivi ma le malona mauti noa, o le atua le ana tea, la te o whaatasi. Mai ina tofo ia outou, ma ia outou i loa e le lei owa. Ole whamanu ianga la leta oto i le vaenga le whai mai la ia amu ia lava le tangata o le whaatua i ate ia. O le tangata le tala noa mai ia i le whai salamu a tā vita. Le tangata ia, le tangata vivi, le tangata e whaatua i le li, le tangata ngate whaamua inga le tua i mea malava. Meila ia o le whaamanu ianga le amu ia le tangata o le whaatua i ate ia. Ia le li. O le tangata lea, tangata ua whapenao na makua i malama i lona atua. E pei o le meanga le maanga ia lau whalongolongo li tai au Sara. O le melesa tā ua o le tangata vivi. Tangata le o tā vita tangata vivi. So as us, e whapenai tātou ia makua i kaumasua o tātou o langa i biinga. That's right. Pese le lei o le tua, pese le matautia o le tua. Se pele eia se mei lau kanga oli le li, whaafetai le tua i mea uma. Amen. Praise God. Hallelujah. Another thing that we want to touch base on is the fear of God. Amen. Because it highlights here the fear of God. If you fear God in your life, you really have to know how to praise and honor God. Amen. Amen. I mean, it's not the physical that we must see, but the spiritual side of praising. Amen. Amen. Praise comes in all sorts of ways, whether you talk or you pray, amen, and praise at the same time. But that's the fear of God in your life. Because if we fear God, it should reflect how we
carry ourselves. Amen. For example, like you can see that somebody honors or have a very close relationship with God by the way they speak, or the way they just the way they are in the presence of God, the way they carry themselves. You just connect, and like you can feel, just by experiencing what they're like in the presence of God. So 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝 lo wola vivi'i le atua. Amen. It is not something that we practice, amen, but it's something that comes from the heart. So the Holy Spirit will help you and carry you through it, amen. It can happen differently for some people. They cry, they pray, they sing out loud, amen, but ole vi'inga lea mai le loso, amen. And that's why it's very good that we fear God. Because if we don't fear God, amen, we don't really praise God as much. And it says here that if we fear God, or if we lean and trust God, we will never go hungry. We will never lack anything in life. Amen. Isn't that good? Like, amen. But there is a certain blessing, a certain favor, a certain peace that you feel and you get to testify on because of who God is. Amen. Up and down with families or with church life, even with Christian life, we can be challenged. Amen. But if you really lean and trust God and put God first, praise God first, amen. Amen. This morning we just got a really good news, something that we prayed for. And we said, oh wow, praise God, amen, straight away. It's like an automatic thing from your heart when you know who God is, when you know just like the word of God, in verse 10 it says, even strong young lions sometimes go hungry. Amen. You would think that a lion would never go hungry because they are like the king of the jungle. They eat whatever and they are very strong to hunt. Amen. But it says in the word of God that even strong young lions sometimes go hungry, but those who trust in the Lord will lack no good thing. Amen. That is you. Amen. But those who trust in the Lord will lack no good thing. Amen. You see, if we lean on God, if we trust God, amen, with our lives, with our families, with our ministry, amen, ministries, whatever it is that we are with our business, amen, amen, if you trust God and lean on God, limit le fa'amanuia mai o le atua la pisimisi ya polo ainga fo ile taitaina lo ainga, amen. God will shine his light over everything that you do, for you to see clearly and for you to see and discern what's coming. Amen. Praise God. How to keep ourselves awake when we drive. In the spiritual side of this, we have to be awakened at all times. For us to discern and see where our kids are heading in life. Amen. Like mainly you would see that a kid is in trouble when they don't really come near you. It's a long fear lava wa ele tamatisi wa alo mama oe o le tamatisi le e pito sili ona mo umbia lo fiso soani. Amen. Things like that we have to discern and see, if your son or your daughter is in trouble or staying away from you, it usually means they are guilty or they are hiding something from you. So be awake. Amen. Be awake and discern and know what's happening as we live this life, as we walk, amen, and build ourselves in the faith. So that they don't lack anything, amen, so that
they don't lack any good thing from the Lord. Ono le tatou le mataala. Amen. And it also says here, come my children. This is verse 11. Come my children and listen to me, and I will teach you to fear the Lord. Ole loto lava leo matua I whanau. You know, as you are tuning in, wherever you may be, you parents, as you are listening to the word of God, you know, we aim to build up or and praise is a very good example of that. Teach them how to pray. Teach them how to say thank you. You know, as we teach them manners in life, it's the same manners that we use or we have the heart of praise to. You know, let them say it. Let them say out loud, thank you, Lord, for your faithfulness. You know, it's such a blessing in the heart when you hear a little kid say that. Thank you, Jesus, for this day. You know, amen. Praise God. Amen. Yep, malo le tufa ole fai poiva anga sumata silen fa so to tina ya tato fa so le leo no tato tai mai o tou na o na tangata pa ia o tou mata tau ya Yehova a wai le se me mativai e wo mata tau ya te ia right e o me mea le ona ta noa malato fia ai le se me lei e mativai la tau o esa ili ya Yehova. Amen. Le whana ue i nā o maia i nā whaalongolongo mai ia te au. O te o atu ia te o tau ia mata tau ia Yehova. Mai la ior whai upo sifuru ma le lua. O ai ea le tangata ua manao i le ola. Ma ua loto ia tele o naso. Amen. Ia i loa ai e ia mea le lei. Aua ne i tau tala lau whai vai upu leanga, mau lau mutu ne i tau tala wha ole ole. Ia alo ese ia i mea leanga, a ia whai mea le lei. I nā sa ili atu ia, i le file mu, ma tau sisi i ai. Ole upu le sa whamawhai nei whasoa tina nita e au. Ole, o tau na o tangata pa ia, o e mata tau ia Yehova. Tatou u malawa, le au pa ia ma lau whaatua tua, o le whanaua Yesu, ia o tatou o tangata pa ia a, e leise mea, e pean whaasorti nā. When we fear God, e leise mea e te mativai, e leise mea e te ngao ai, e leise mea e te popole pe te atu vale ai ka. Ona o loo tautala i le tamau a inga, i le ngata i le manuia i le tina, a o le manuia i le anganga. Dela e matautia le whatusaina, i le tangata o tāwita, i le tangata matau. I le tangata e tau masua i vi inga o le tua. Whemele o tāwita e onge mea le ona ta anoa, malato fia ai. A o tangata e matau iai o, e leise me mativai o ia. Ia le. Praise God. Tatou sila le whaipu ia e le lala utoi a mata tu il sifuru malua, no le ua mal whaasoa tina e tau me po sifuru matas. Mai lai, o ai ea le tangata o manao i le ola. Ma ua loto ia tele o naso. Ia ilo ai e ia mea le lei. Le asiso i tātou te mananao i le ola le li, tātou te mananao ia. Tele o tātou waso i lungo nei funga i le ele. Ina ia o tātou loa mea le lei, loa manuia o le tua, i loa whamanuianga le li. Ai maangaia ia o tangata ia. Ngā ngaka lai matau. Na o tangata e whaatua ia te ia. E ngake e whaatupu tele mai e le tua le ola ia te ia. Ma au mai e le tua le au. Mea le lei. Ma whaatele inga e le tua o nasu. Amen. Amen. Praise God. I think like a really good question for us. You know, if you read
verse 14. It says, turn away from evil and do good. Search for peace and work to maintain it. Amen. Search for peace and work to maintain it. You know, as I said before, it's a level of feeling more tato loto beatato fa'langulango ia beatato fa'ato for ile in anything or anything that we go through in life. We trust God. You know, God is still in control. Amen. But the challenge of verse 14, you know, to me, is like, how do you maintain peace when you have it? Amen. We are now declaring that we have so much peace. You know, I can testify to that. You know, no matter what I go through, no matter how, you know, how painful it is, whatever situation that I go through in life, you know, there is a peace that God blesses my heart with. Amen. O te lo foi, you can testify. If I feel na e muli mau, ele tu ai file mulea. If I mele feel pa ia le atua, and maintain it. Amen. And work to maintain it. So if you have this inner peace, whatever it is that you go through in life, wa e loa le atua, wa e sila fia le fa maoni o le atua le tu la fuai, ia te oi. Fa fe fea, how do you work to maintain such peace? Amen. The answer is in our lifestyle. Even if you're going through struggles. Amen. We can, you know, we can read the Bible and really learn from a lot of people, you know, what they go through and the times when they praise Paulo. Amen. Yeah. Paul was praising God and he was in chains in the prison. So how do you praise God from such a location or such a, you know, struggle that you're going through in life? If I bear on a tato fa atutu mawina le fifile mu tato loto. Ya tato lo vivi, even though it is painful what it is that we're going through in life. Praise God. So praising doesn't just come when we are at peace in the morning or when we are blessed with something good. Amen. Then we praise God. No, that's our normal reaction to whatever blessing we get in life. But praise also comes in the times of struggle. Amen. You know, when we are mentally affected by the walk of life, when we don't know what to do, amen, when we are so overwhelmed by fear, praise. Praise God. Sit down, stand still, be still, and praise God. That is how you maintain the peace that God has blessed you with. You know, if you praise God, it confuses the devil. You see, the devil will never rest, especially when you are a child of God, working your way through life, amen, to maintain your faith. The devil will come and challenge you, tempt you, amen, give you anything to just make you struggle more in life. Praise God. But praise really confuses the devil. So vivi ile atua. Amen. If you're going through difficulties in life, vivi ile atua. Awaifi wale si Apollo eta mafofo pole ale si plan le so. Because like I said, you know, it is not our control what goes on in our lives. Amen. Mo ilava fai lava tato feeling ama fai lava tato loto le telo time. But God is in control. Amen. So praise confuses the devil. Therefore, tato lifestyle. You know, today, whatever you go through in life, when you hit traffic, praise God to wake you up. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mai fai pasuma tolu. Awane I tau tala lo fai vai upuleanga. Amen. Maula mutu ne I tau tala fa ole. Mana ia a. O mai lo fai. O mai oula mutu. Amen. That's right. O lo fai va lo tano tu spaia, le fionga paia le tua. Amen. Ia e alwa koile ola, e alwa toi fo le malaia. That's right. Ia awane tau tala o lau mutu ile. Fa ole. Ole si al makwa ma ngai ali ilo lau mutu. Au pe ol silinga lo au mai fo ile tua ni tai a. Amen. Makwa ke ua whaingo lau muko isi ai longo pui. Right. Yo tato laulo whaiwa tu lou le whafunga mele tato ainga nitai au. Amen. So,
kali ai o ngā whisi Amen. ai ese le manai o le whaamanatu o le upu o le atua mai tātou pe le whaasotina i nā alo ese ia i mea leanga a ia whai mea le lei i nā sa i le atu ia i le file mu ma tau sisi i ai That's right. pe le upu leanga tāu tina o le maintain Amen. o inga o le tau sisi ina o le file mu lea o le atua i o tātou tamata o le alo ese ma mea leanga Amen. a Praise ia God. whai mea le lei le ala la patai mai a le salamo ta vita ma tātou au ane i tautala lau whai vai upu leanga mau lau mutu ne i tautala wha oli Praise God. e la se me e le ma se au ai ma ngai o keu lau muku kako Amen. Praise God. ai ma kua pepelu Amen. sa wai upu leanga sa wai upu e malai ai lista mata Amen. Praise God. sa wai upu e whaaloto vai ai lista mata Amen. e oti ai le anganga o lista mata pe ngā wholo tātou lau whaiwa ia e lua lava mea o lo tala noa mai le upu le atua o tātou lau silfia o le lau whaiwa o lo iai le pule a le oti ma le ola Praise God. so o le whaminatu nā mo tātou nei tai au ane tautala lau whaiwa i upu leanga mau lau mutu nei tautala wha o le oli Amen. wha uma lo whai upu le su ma le wha mai i nā alo ese ia i me leanga a ia whai mea le lei i nā sa i ili atu ia i le file mu ma tau sisi i ai so e ka ua ke le lama mo le tau sisi o le maintain e tau tina Amen. yo kaukala le le nge yo kai au ese fo ne kaukala ai ia o le tau la ia tau sisi le fai o me le lei Amen. ta tau sisi le file mu o le li ia Praise God. ia mi ele tu o tatou Hallelujah. malu tai au na fa le nganga mo tatou ni tai au e sisi me fi sau no tila wa le fa mai ai no tatou ko kalame I guess just one more point, like when we're talking about praising God, we mainly do it from our mouths. Amen. I see the connection now with why David is, or the word of God is saying to turn away, amen, from evil and do good, then keep your tongue from speaking evil. Meaning, ele ese mana yo le tatou vi inga, amen. Mana yo tatou leo pe tatou pese, te le tatou tala fa ne e le tua. Ai ola pepelo, amen. Ma le ese fa maoni mo le tua. So turn away from evil and do good. You know, praise is victory, amen. Ole tatou vi atu le tua. Ole tatou manumalo le. We tend to praise God so many times because we have already won battles because of Jesus Christ. Amen. So if we are praising God, if you have a lifestyle of a worship leader or you love being in the presence of God and praising God, alo ese male pepelo, alo ese male le fa maoni le atua. Amen. Turn away from evil and do good. Amen. So that it reflects our lifestyle as worship leaders or as, you know, people that praise God. Praise God. Amen. So the connection in that is also physical for us. So let's look after our spiritual side and physical side so that we know what to do with what God has blessed us with. Amen. Le manaya mayo le leo pe apese. Apipelo. Amen. It goes like with us because sometimes papiata so o ia le mangaya la o loko kai minge le ipa ulua la o loko, but God can see o la sila mai le tu le meo lo la ngalo fa piona pa ulua, and that is the way we use our mouths. Amen. So we must stay away from evil. Amen. And know that praise is victory. Don't I wonder if I you see sometimes I see this a lot, and sometimes when you're going through something very difficult, like with your heart, let's just take angry as an example. If you are so angry with something, it really can hold your heart from praising God because you are beaten up by being angry. Amen. But you know what?
the Word of God has a medicine for this when we are angry and we are prepared. Amen. So take time, because the Word of God says to sit down when you're angry. So when we sit down, with an angry or a stormy heart, amen, we sit down. Try and think of God, nothing but God. Amen. Don't meditate on your problem, because the more you think about why you're angry, is the more your heart will be stormy. Amen. So sit down and think of God. Amen. And then allow the Holy Spirit to give you medicine to your heart. Allow the Holy Spirit to remind you of who God is, remind you of the goodness of God, remind you to open your eyes and love more, give more, be kind. Amen. Whatever seconds or whatever minutes you are sitting down to heal, if you really rely on the Holy Spirit, amen. So praise, amen, is not only a weapon, but take it as something that means your heart as well. Amen. Praise God. Mole atulenga whakataitele tātou ainga nei tai au, ia o no tātou pokalame whatulangaina, e mese foi ia o nisi o fuafanga tātou o nanga nei aso ia, leo ua whamai aina tātou malu tai au whalenga. Ia susu lo leo lau sunga, ia e whaisau tau singa nei tai au, ia leo ua te atule tātou tau singa whalenganga, ia wale tātou sablinga nei aso, mea tau nei male tina, mo le ato ma ua alofaanga i le tino keriso, ma le au pa ia ma le whaatotua, manu ia tele whai wa le aso. O ne ngalo ia te oe, ia le 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝, ia o le anga ia tuai tātou po kalame, o le ai mainu e peo na masani ai, ia e maisi o diso po kalame leo umo na fitunai, ia mo au na le atua. Ia whamani tele le atua ia te oe le aso, alu ma le upua le atua. O ma le alii le aso, ia manui ai fo laua, e manui ai lau malanga, e manui ai ia tātou ngā luenga whai, ia e tuna atu le ewa tina na te whai wenga tātou po kalame se te talo. Amen. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for today. We thank you, God, for your word. Reminds us and encourages our heart, Lord, to have faith in you no matter what. Father God, our prayer today is that you bless every heart that has tuned in today, Lord, that has listened to your word, Father God. May you bless them, Lord, with strength, with wisdom, Father God. Whatever they need, Father God, in their families and their lives, may your blessings and favor be upon them, Lord. We pray, Father God, and honor you with our time. Matatuina atu o matou taimi lau fio whaaftaile nei taimi tāua whapea no whaasoaina i lau upu e whaasoaina tawai e whaamalusi awa se tasi pia ai whaamalusi awa e fo i o maua loto whaafetaila wa fio mapaia whaafetaila o sosoani mai anga mapaia le nei tai au. May your blessings, Father God, be upon your word forevermore. This is our prayer today, Father God. Whoever's needing healing as well, we pray, Lord, in Jesus' name, Lord, and everyone says amen. Yeah. Manuia 5 am tu tele aso sei fu me manuia.